gute hari ibintu ubona nawe ukabona birakurenze ukabona nyine nta bundi bwenge wabishyiramo ariko kubera ko ariyo myanzuro iba yafashwe n'abashinzwe kuyifata ugatuza. Thomas Tuchel umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yafashe umwanzuro wo gusiga abakinnyi batatu bakomeye bajyaga bafasha ikipe y'Ubwongereza kandi ari bazima naho bari kwitwara neza. Ikindi muri Espagne umutoza w'ikipe ya Barcelona Hansi Flick n'umutoza La Fuente w'ikipe y'igihugu cya Espagne mu magambo ateye ubwoba bari gupfa umukinnyi wita Lamine Yamal. Ange Postecoglou muri Nottingham Forest bimaze kumerera nabi nyuma yuko ari gutakaza cyane birimo biravugaho ni ibintu bikomeye cyane. Igikombe cy'isi gisigaje iminsi mikeya iyo ndaza kubibabwira yose kugira ngo kibe rero bamaze gushyira baro bazakina mu mwaka utaha nshyashya nyuma yuko hari baro ya Jablan murayibuka neza. Ubu ngubu rero Adidas yamaze kuba yashyira baro hanze izakoreshwa mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Ndagira ngo rero duhere mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Thomas Tuchel niwe mutoza mukuru kugeza isaha yamaze gufata umwanzuro wo gusiga abakinnyi bagera kuri batatu. Harimo umukinnyi bita Jude Bellingham yamaze iminsi arwaye urutugu ariko yaragarutse arimo aranakina mu ikipe ya Real Madrid kandi afite performance zigaragara ko zaba nziza nubwo wenda utavuga ati yari yaza neza ariko kugeza isaha urabona ko no muri Real Madrid barimo baramukoresha asa nk'umuntu wamaze kuba yakira. Yongeye afata umukinnyi bita Jack Grealish uri muri current form za danger uryoshye cyane urimo arakora ibintu bitangaje mu ikipe ya Everton. Arongera avuga ati nawe sigara sinzi impamvu arimo arafata imyanzuro imeze gutya. Yongeraho n'umukinnyi Phil Foden aravuga ati nawe sigara nubwo muri Manchester City yaramaze iminsi ari kwitwara neza ariko yaje guhamagara na Bukayo Saka amugara mu ikipe y'igihugu uwo bita Livramento mu ikipe ya Newcastle ngo afite ikibazo cy'imvune gishobora kuzamara ibyumweru 4 cyangwa ibyumweru 8 hanze bitewe nuko afite ikibazo cya ligama kuri we. Nuvuga ngo rero abo bakinnyi bose ko ari batatu mu ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza ntabwo muzabona muri iyi mikino y'igihugu bagiye gukina gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2026 gisigaje iminsi mike ishoboka kugira ngo kibe cyatangira kuko nta mwaka urimo kugira ngo igikombe cy'isi muri 2026 iki kizabera mu bihugu bitatu bizagihostinga Canada, Mexique ndetse na Amerika. Mu ikipe ya Espagne umutoza La Fuente yasubiye inyuma aravuga ati ngewe ntabwo nshaka kubyibuka na gato ibyo umutoza Hansi Flick. Uyu Hansi Flick yari yatangaje ko bitamunejeje kuba barafasha Lamine Yamal bakamukoresha mu ikipe y'igihugu afite ikibazo cy'ububabare mu mubiri bikaza kumuviramo imvune yamaranye iminsi 10 akaba ari bwo yaramaze iminsi agarutse. None ubu ngubu ikipe y'igihugu ifashwemo na Luis La Fuente bongeye baramuhamagara. None ubu ngubu kugeza isaha umutoza w'igihugu yabajijwe ati se ibyo umutoza Hansi Flick yari yavuze ibyo guhamagara Lamine Yamal afite ikibazo cy'imvune mukamukoresha ikindi akavuga ko mutari mukwiye gukora ibyo bintu urabifata utaravuga ati sinshaka kubyibuka ntabwo nshaka kwibuka ibyo yaba yaravuze byose ibyo ntibindeba ibyo simbyitayeho. Icyo tubona cyo nuko turi kubaka ikipe yacu y'igihugu nk'ikipe y'igihugu ya Espagne kandi Lamine Yamal ni umukinnyi w'inkingi ya mwamba muri ikipe y'igihugu. Tukiraho ku gikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2026 murabizi ko igihugu cyatwaye n'ikipe y'igihugu ya Argentine ubwo Lionel Messi bagiteruraga. Ni ukuvuga ngo iki gikombe gisigaje iminsi 250 muri kubyumva neza. Ni igikombe ubu ngubu uwo bita Infantino yamaze gushyira baro hanze bifashijwemo na Adidas yakoze iyi baro bitwa Trionda izaba ikoreshwa mu mwaka utaha izasimbura Jablan yakoreshwa mu gikombe cy'isi. No kuvuga ngo iyi baro iriho kara eshatu ziranga ibihugu bizahostinga kino gikombe cy'isi nako harimo igihugu cya Amerika, harimo igihugu cya Canada ndetse na Mexique bizakira igikombe cy'isi mu mwaka wa 2026 umwaka utaha. Iyi baro rero yamaze kuba yajya hanze. Adidas yongeye kuronshinga baro y'uburyohe cyane bari ifite amabara meza cyane ari mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique bizahostinga kino gikombe cy'isi. Infantino ku rubuga rwe yamaze kubisohora hanze ndetse na Fabrizio Romano amaze gushyira hanze iri tangazo cyangwa se aya makuru yuko iyi baro nizakoreshwa mu gikombe cy'isi mu mwaka utaha wa 2026 aho amakipe y'ibihugu agiye gukina shampiyona. Amakipe ya club agiye gukina shampiyona muri iyi weekend none bahita bakomeza mu kiruhuko cy'amakipe y'ibihugu aho bazajya gushaka nabo qualification ijya mu gikombe cy'isi mu mwaka utaha. Ninde ukurikiyeho wo bita De Jong umupeti winjiye mu ikipe ya Barcelona mu ikipe ya Ajax. Uyu nguyu bamaze iminsi bavuga ko amakipe menshi ari kumushaka arinda gusohoka nawe rumaze kuvuga ko
ashaka kwisohokera, ariko yamaze gutangaza ko ashaka kuguma mu ikipe ya Barcelona, ashaka no kuyikorera, ashaka kugumana nayo. Ubu ngubu Barcelona yamaze kuba yafata umwanzuro wo kumwongeza imyaka 4 kugeza 2029, aho De Jong agiye kongera imyaka 4 mu ikipe ya Barcelona. Umutoza witwa Arne Slot yamaze gutangaza ko umukinnyi bita Hugo Ekitike ndetse na Chiesa bamaze kugaruka mu myitozo kuri uyu wa gatanu, ariko yongera kuvuga ko umugardiye bita Arsene Becker ntago ari buze kuba ahari kugeza nyuma ya break y'amakipe y'ibihugu, ngo byazamutungura cyane cyangwa byazamutangaza cyane aramutse agaragaye nyuma y'iki kiruhuko cy'amakipe y'ibihugu. Umutoza bita Ange Postecoglou mu ikipe ya Nottingham akomeje kumubera ibyago, aho abafana batangiye kumubwira ngo turabona wowe ugomba gusakingwa, turabona wowe ugomba gusohoka. Ni nyuma y'uko amaze gutoza imikino 6 adatsinda umukino n'umwe. Yari yasimbuye umutoza bita Nuno Espirito Santo, uyu mutoza wari umaze kwirukanwa. Uyu nguyu niwe waje akurikiraho aje gukemura ibibazo bya bimaze iminsi muri Nottingham Forest. Rero kugeza isaha mu mikino 6 amaze gutoza mu ikipe ya Nottingham, nta mukino n'umwe yari yatsinda, bisorezwa n'umukino yari itsinzwe muri ikipe yita Midland ibitego 3-2 mu gikombe bita Europa League. Ayo ni amakuru asa nk'aho ari ingenzi ashaka kubahereza muri kano kanya. Ayandi nayo turaza kugenda tuyabahereza mu minsi iri imbere. Ndagusaba gukora follow, ndagusaba kujya kuri YouTube ukora subscribe. Ikindi nawe udakunda The Gospel Show, vana ibyo. Bye bye.